Hacawaban sedang ke World Cup Arjar Nriu, baru aki beru ki keren cepang ki midfielder. Kano ke tim kebadon kita ki best midfielder. Di baru aki pai kemat cak protokol, nomor ke protokol kedon kita ki best midfielder kum Bruno Fernandes, Joe Neves, ban Uwitinha. Nomor ba Bruno Fernandes ulong uwe na midfielder wa best hapo Premier League. Uliah do arwe teli ki assist tang hakwe ka season ulat theu ya kene ka record. Kadba Joe Neves ban Uwitinha pat kila job ban ya ka Champion League title. Tidak mar kita kat kum ko jingkhen jo ka berthai berok ka we bahakane ka FIFA World Cup Arjar Nriu ka Portugal ka don ya kita ki best midfielder. Mereka ka bajia hak jing leka jong ka Portugal haduk mentang empat yo ya kita ki midfielder jong ka kilong ki best. Barmta ka met ka jing leka jong ka Portugal percha ya ka Spain ke tim ka baklai. Bar ka don ru ki midfielder ki best kum Pedri ban Rodri. Kini arngut ada day kesengi ke jongki pinsia i ke jinglek kai ke jongki kumno ki control ya ke bol kumno ki control ya ke badan barok kawe telodon kino nak liang pasya kini kim ailat ban job tikumta ke jinglek kai menta kemet kam day Cristiano Ronaldo percha ya Yamin Yamal handai ke jinglek kai ki midfielder jong ke Portugal percha ya ki midfielder jong ke Spain boleh nga ong kumta namar ba ki midfielder ki baron ya ke game barok kawe Tilada ki midfielder jong ke Portugal kile kumba ki jole hakine ki game ki baladep de ke Portugal kan cha pelem ha ka Spain ta kemet tilada kine ki midfielder jong ke Portugal ki pen iya kata ke dewel jong ki kumba kile kai ha klub te 4% ke Portugal kan job ya ke Spain tidak kalian ke jong pi ki pelok pat kumno pin ong halok kali yano ba pi kwa ban job ban jam sekmat ke Portugal ne ke Spain ajajar ki rai ke jong pi hapo comment box